Foça şəhərindən Qazan Artı KVN komandası. Alqışlayımız, qol çalabız dostlar. Biraz alqışlar gerek menimçe dostlar. Aydagiz bu pauzani tuturabız. Әгер дә сәхнә театр ilgişten başlana икән, тулай торак вахтадан башлана. Тукталы улым, кая барасың син, ә? Кірем хәзер. Каралы. Мені кем дип атыйлар әле? Хәмдүн апа, білесің ішінде кім деп атағанны? Терминатор деп ме? Енді шу, терминатор деп. Я бар, кет, 23-ші бөлмеге кіріп йоқла. Отпускаға кеттілер алар. Аха, рахмат. Сәнмісіз Хамдун апа, нешік қалар? Тоқта. Кел, стоп. Кел мұнда. Тағын түні бұй гулять етерген жинасың ма? Жоқ енді, Хамдун апа, мен бітса Қарайымызда визал. нәрсе бар? Яраптыр, баса. Хамдун апа, мен ұнытқанмын, бұл бит сізге еді. Мен ұнытып жібергенмін, кеттімін, яма. Завизал дейсің ма? Тоқта. Завизал дейсің ма? Сен менім малайымны обижать еткен жегіт түгіл ме? Хамдун апа, ұнытқанмын, бітесі де сізге екен бет. Ұнытып тұрам, башымыз. Барышқын мұнна. Хәмдүн апай! Камила Шишкау, сен мені яйда отырады мұнда яныма. Исәнме, Хәмдүн апа? Исән, Аллаға шүкір, исән. Нәрсе, майқы яшы шекелі алтырап тұрасың? Бір нәрсе бар ма әлі? Минем хәлләрелеге инде нормально. Сезнең хәлләрегез ничек? Менің хәлләрім шулайында Ғалиге барам әлі. Опа, кіртігіз әлі бүгін. Душ ашқышын ғана беріп тұрыңыз әлі. Опа, бүгін сын қойтам әлі. Валлахи, солмадым апақайым. Деген сөздеріні ишеті күннәр бойына. Әйді, ярар ұлтырыда. Сен өзің хәлләрің нешкісің? Егетім келі әлі. Хәмдүн апа, минем хәзер егетім келі. Сен харышын кіртіп кіне жиберірсіз енді. О, тойы қыз болама әлі. Нинди той? Біз әлі 3 ел ғана ерейбіз. 3 ел? Бігірек көпет айырылырға уақыт жеткен. Ну, Хәмдүн апа енді. Міне, ярар енді. Ойлап тұрдым да, кірсін әйді. Кірсін. Рәхмәт. Хамдун апа, нихал? Сен кім? Мен Илназ Бах. Әмен Хамдуна Шапен. Сен... Сен әлі Камиланың жігіті ме? Сіздегі терминатор деп исімлі апа ма? Аңла жүрегіміні, тыңлай. Камила, мен келіп жеттім. Кірам яма сен яңа? Пока. Қоя барасың, қораны қоя барасың. Хамдун апа, ұнытқанмын да. Мұнысы сізге. Мансай бәт. Әлі. Хамдун апа, мен кеттім, рахмат. Eyde, var. Kim buldu o? Kim bulsun İlnaz Bak? İlnaz Bak. Olay senin müderris Yusuf Piri. Ol bit yazışı. Kıstati yazışı degenden. Hamdun apa. Onda tıkında kıymağa sizin turunda noşar sözler yazıp koyganlar. Oy Allah. Tağın nerse buldum iken.
Koya шығып кірейім әлі. Sistema sboy berganda обновляться etarga kerak. Hay aldaqшы. Qarab aldaqar meni, hey aldaqшы. Benim turumdan da bir söz de yok. Onda Navalny deyip yazganlar. Koya. Soңғы жаңалықларını тыңдайма, кім жырлай, кім сөйлей. Бұлардың барысында. Һәм инде безнең сәламнәр тапшыру дәвам итә. Радио алгычлар янында 30-нчы номерлы общежитиенең иң уңган, иң боевой вахтершысы Хәмдүн апаны чакырып калабыз. Әлдәп күлеш әйттім, минем турда сөйлиләр ич. Хәмдүн апа, сезне шушы гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык һәм һәр вакыт шундый мощный булып калыгыз һәм үзегезнең яраткан чырыгызны кабул итеп тыңлагыз. Менә сиңа кирәк булсын. Валлаһи рәхмәт. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Хәмдүн апа, туган көннәрем белән! Ай рәхмәт, ай рәхмәт. Хәмдүн апа, менә бу чәчәкләрне кабул итеп алыгыз. Бәхет, озын гомер, саулык, сәламәтлек сезгә. Хәмдүн апа, бүген сезнең чынлап та туган көнегезме соң? Не, sizin чемпион буласыңыз киләме? Килә инде әлбәттә. Алай булгач, бүген минем сезнең белән бергә туган көнем. Ура! Хәмдүн апа, әйдәгез шул хөрмәткә бер биеп алыйк әле бергәләшеп. Әйдәле. Олы бәйрәм кешетай. Тыпыр-тыпыр bir basmagaş biyi bulamını yıl. Tıpır-tıpır bir basmagaş biyi bulamını yıl. Yüreğimle yadırgaş biyi bulamını yıl. Yüreğimle yadırgaş biyi bulamını yıl. Haydi derdeyim, haydi derdeyim, haydi derdeyim, haydi derdeyim. Yüreğimle yadırgaş biyi bulamını yıl yigitler, hey! Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда татар эстрадасының якты йолдызы Илназ Ба һәм инде татар эстрадасының тере легендасы. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Arşadan Qozon artı КВН komandası. Yekukay vatanı zindarşa, Kırgametler vatanı zindarşa, Vay yıldızlar vatanı zindarşa, Vatanı Güçlürek alkışlar. Yana koyup bizden yana tuzlanmış bir şey. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екен еш. Исәнмесіз?